میوانێکی من هەیە بڕێز نەواف خەلیل کو سەرۆکێ ناڤەندا کوردیا لێکۆلینان ji bajarê Bochum yê Almanya li gel me ye lê berê her tiştî ez ê jê bipirsim we dît ku Diyarkurda şeva çûyî pirsyar ji Serokê Amerîka Donald Trump kir got ku gereke aştî li Helebê çê bibe. Îro Tom Barak dibêje ku Mark Rubio herwiha Trump li gel wî axiviye û li ser rastbardeya wan ew çûye Dîmeşqê ji bo ku aştî hebe. Çi heye niha ji bo ku aştî çê bibe ji bo ku ev du tax Şêx Mexsûd û Eşrefiyê duwan de komkujî û qetloam çê nebe. Te dît ku gelek vîdyoyên gelekî xemgîn hene. Ji wan jî ew vîdyoya fermandara jin lê li ser erdê ittifaq û rêkeftin çi hene? دم باش بوته وكهدار وتماشفان رودا والهردري حتى انا فيك اللي كي تشتكتنا وشرو برخداني واكسي برياردان قفي شرو برخداني الدوام بكن وخياي او خستكي وابيكنا تنجبولوجي هيجي درفتي ددن واق كاربن دوام بكن وكاربن درباسي جي داوير لشيخ مقصود ببن داغو جاقونا ديدس بك ديارك باوریا مده که توم بارک تفکن هاتش ارینیش بشه که دو بخستا و دو پشتی گوتنا دونالد ترامپ سروک امریکا گوت تکلیمه کردا و حکومت سوری رانه و تخوازم آشتی آنها پیک به و کلی که دستی وردان کربا اف ایریشا هوانه که بده هزاره یاب که مانید گور چاپلمنی آلمانی 43,000 کس ایریشی دتا خادکن د دولت ایریشی دتا خادکن و بدانا راوستاندن اف ایریش جدمك دريج دي آماده كرن بري چند روجا از و يكي بردفك دستلاتداريا شامي يعني بردفك كي نفرمي قد قو اف چند مه وزارتا درفه حول دي قارب دستيوردان ناف واتخاد بك ما بس تايبي او كسي بقارة اي تاخا اشرفية دي يعني کار زود سروی تکرن یا ده اتخوازم بیشم اسعد الشیبانی نجاره که جوینه که بداوی دیگه جاره دیجی وقتی جاره ده توماس بارک لجوینه حاضر بو 4 ساعت جوین باش در باس بو دیسا اسعد الشیبانی در باس بو و جوین بداوی کر یعنی اسعد الشیبانی وقت سروک هفبش سوری محمد الشرعی حتی افدیمانی و درخستن قاواده احمد الشرع و شیبانی به همان سر امان کرسیا امان جیرونشتن افجی ده تدور دنیای تنه نه تشتكي نهي يا تشتكي نهينية تشتكي سرية بيجم أحمد أسعد الشيباني إسلامي دولتها تركيا وحر جارة هفديتنك شيد يا هاكان فيدان تي شامي يانجي أسعد الشيباني تيك شاندن أنقرة يا دنالين خان يعني جارة داوي بيستو ددوي مها دوازدا بيستو ددوي مها دوازدا يعني ما صارت شو هفديتنا أسعد الشيباني سي وزير تركاتن هاكان فيدان وزير الدفاع وسروك استخبارات ايبري يشار جولار وزير فلسطين و ابراهيم كالن سروك استخباراتها بيشتي كونغرا روجدمافاني خلاص بو اريش لسر دفرا اشرفي وشيخ مسعود هذا كرن قالوا چار جرا اسعد الشيباني تي بقولين چار جرا هاكان فيدان تي سوري هر جاري تي شرط سبيد بافايا ولو تصدف بحمديه نه ممكن تشتكي له انا باوري امده هكان فيدان ببرين توماس بارك هاود ده جي ابيمانه ده اداري بمينه جبر خيابو دولته رجيمه شرع وراك عندنا وانزيكوا بيدت شون في بيمانه بيجن ام نما خدي في بيمانه جدرت كفن وبنجه كي تشيكن ايريش بكن يعني ايريش سر كردات يكرن دراك عندنا سوري دي وقت نمونه دو یک التلفزيون السوري فرمي الأخبارية السورية دركتية دبي كردا بري 100 صالي خيانتها دولتها تركرنه وهاتن السوري تقولوا جماعة أنا برقبول كرن يكي ده أسعد عوض الزعبي قل السعودية دمينة وبيدنجا السعودية جي قمانية دبي أو كسي دركبن دبي تفاق بجن دبي فيروسن اف زماني وتبو كوريدور مروحي جورا فنكن يعني وان بوكوجن فنكن وابوكجن او فيروس يعني زمانك اوقات تون توج اماده كاري دبو بيجن وقت شلو بيمانه يكي نساني بن بيكرن تخصن بيمانه ده ادار يجي خلاص بيغمان هناك يعني عليين كرجي بيجن برام في بيمانه بدا يمكن لي انا وقت هواري هاتيه توماس بارك تخازه بيمان
ایدی یعنی نزانم توماس بارک به چوا پیمانه یکی نیسانی بپارزه و نزانم راستی چلوجی چه تخوازیش بوی پیمانه ده آداره لدوه الهام احمدجی اوی گوتبو کو لسر داخوازا ناو بینکار ناو دولتی او ریبدن کو شروان وان درکوین لی او تاخت شیخ مقصود و اشرفیه دویج آلی کردان بخواه بی بریوه برنو پاراستن يعني تبشنيار جالية حكومة جورا هاتنا وتبشنيار بشكشي وان كريه ايش بوي تماشفان بهتر زانبن يعني او كسي ايريش دكن راست وزارة باراسترين لوزارة باراستنا احمد الشرع وسعد الشيباني جي حيجدا جروبا بيكتين دنافوا جروبا ده جروبين لسر قائمة لسر لستيا سزايا عقوبات امريكي اخزانة امريكيانه جروبين لسر لستا عقوبات اوروبيانه وداوي دي بريطاني يعني وقتي تيغوتن او ايريش دكن ايه هري جمارد نافاده ايه هري تند والجياتي كردا وبرددن اجا خويا هي فراتر كرنيش بر چاپامنی آلمانی وقت میگود بیجی 43,000 ایریش دکن و زیادی 8 تانکی و توپی ایریش دکن و بیرقدار ترکی ایریش دکن تکنولوژی وقتی آلینا بینکار بله. تشتکی نه بیجن باش نه هین تشتکی نه هاتی گوتن تنه هولدان هنش بله. بویگه باشا افشار داوی ببه لحردو تاخان بله كاك نواف قالك فيديو تينا بلاف كرن يك جوان او شروانا جنيا كوج قاطي تشاري بشتي كشتن وي آويتنا خواري يا دنجي مديد كو فيديوين يك كشتنا دكتورة يعني دكتورة جهات كشتن وكي دنجي درمان سازك جيب همان اواي قالك فيديوين بفي اواي هنا تسازيك هيا كو وان هامو فيديويان بلقبك سازیری و بریا خسر هر تشتی بلز بلگدکن و تشی جالی پیوندار از گادار نونر و بریا خسر و هر وا آلیه ده روجوای کردستان کار کی باش دکن و وقتی دیجی سازین دیجی هنه یه سوری یعنی بلی وا سازیا جهنه او جو وات شوپینن دشینن آلیه پیوندار زباور دکن مینزیک جی رخستن مافی مروفای مزن اینا بنتویج في کاری بکن وکی ده لگور آگاهی داوی ج مامۆستا ڕامی عەبدوڕحمان بەرپرسێ ڕەوەنگەها مافی مرۆڤەیە سووری ویش گوت گۆ چەند ڤیدیۆ دەستێ مەدەن لێ ئەم هین دخوازم پشت ڕاست بکەین یعنی جالیەکی دە سازیە رێڤەبریا خۆسەر جالیەکی دە ڕەوەنگەها مافی مرۆڤە جالیەکی دە هین سازیین سووری مەرۆ کاربێژ حتا ڕادەیەکێ yani Kurdî nava de hinek kar rolekê bilîzin ge va mesela tewsîq bikin. Li ser manê û nemanê ez boş bîr nekim ew bûs ya basê ji wir derketin qenala exbariya Sûrî dibêjin li gorî jêderekî ewlekariyê ew kesin sivîlin. Yani derewekê dikin û dûra li xwe Kurtên شو اسايجي دافياني دا بله كاغناف اسايجي جوتكو او نا انداميون جدركي فرمي جدركي فرمي جيزي ولا كاريا ريجيما سوري نه جي قناه اخباريه سوري قوتي او كسي دركتنه سيفيلين ليه خدي جرافي سيفيلي قصد نتيجه دركه بيجتاقه شاك نواف ام بين سر ريكفتنان بتايبتي ريكفتنا جبو شيخ مقصود واشرفيه يعني اف ريكفتن تشاوانه كو هزن اسايشي اگر جور دركفن اف هردو تاخ جاليه كردان و بين بريفا برنج بركو هسده لغوري ركفتنا يكي نيسانه ج حلبة دركت جرك بو هزن اسايشي جي ببن بشك ج وزارة نافخو اسايشا حلبة اتفاقا يكي نيسانه تشاوا بو اتخازم هنك تشتا ولو كرتز بيجم وكم زانم تم تدي بيمانه ده اداريت بيجن بيمانه ده اداريه بيشتي بسيرو جاتني سيزدي اداري چي دركت دانزانا دستوري اعلان دستوري جبر او اعلان دستوري چما ولو بلاز دركت جبر بيمان هات ام ذكرن ياده اداري نجيا اسعد الشيباني وايج راستراس كنترول بتركيا لكن نسخاك جوار بشين ليبنر افوكا غاهيش تربيجم يعني جبرگ پیمان درکت و جبر نرازی بونجالیه کیده و آلیه گت خوازه پروسس اشتیر باکور کردستان میشه واجی خواستین کی بدن بکن او پیمان مشیه لی بلز کرن پشتی بسیرو جا تنه
اعلان دستوري دركت اعلان دستوري هدفه هناك قصد دركب بمادام و او خالي قدوي بيمان دي وقش بن بيكرن ام خفتكشينن لي بيمان بسرپرشتيا دبن بشك جيج بربسيري امريكا تشبويه وامريكا دخست او بيمان بيك بي لي تابولوجي آلیه نزیکی امریکا آلیه نزیکی وزارت درو امریکی دخواستن پیمان دی چید به پیشتی 3 هفته ji peymana de adarê yekê Nîsanê di peymanê diçin. Ew peyman 15 xanin. Xalên jê gelekî baş bûn. Wekî nimûne dibe her du taxên Helebê Şêx Meqsûd û Eşrefiyê divê di ber çavar bê derbazkirin yan jî divê taybetmendiya wanî çandî û civatî yani o en itibar bêstandin ber çavar bê derbazkirin me got êdî ew kesê dixwazin yani gap peymana de adarê bimeşe dijî êgê dixwastin tê kere gavek bi pêş davêtin û bi erêkirina Amerîkayê û hêzê asayişê wir bimînin û bi rastî diman û ê ewlekariya giştî el emn el am ew ji dihatin ser haciza ew kesekî ne dijî Kurdanê û têkiliyê wa û xortê asayişê Rojavayê Kurdistanê baş bû lê dixwastin tund bikin grubên Emşat û Hemzat û Şastiman Nurdin Zengî evaya giş li ser lîstên Eqûbatê Ewropî û Amerîkî ne ew dixistin dewrê de mana wa taxin wê asayîş wê dikê bimîne wê ew tax jî wekî beşekî ji şaredariya Helebê giştî wê sûd ji imkan û derfetên wê dikê jî bigire û mana xwe wê dikê bi şêweyekî xwezayî parêzin piştî qesed derket ya pege derket çekê giran jî derxistin êdî tiştekî guhardin çê nebûye yani keve aqlê kîja mirovî de qesed wek ew dibêjin ya hêzê asayîş wê bixwazin derbekê li hikûmeta şera xind Helebê ê bixwazin deverê de henikarin li vû tevgera xwe tê bikin tiştê bi menteq û macqûl ez vêna ji bo temaşevanê belkî ne ser wext be belkî hayê jê tune be belkî bandora ragandina erebî lê hebe bandora ragandina hikûmeta şerê walê hebe ez dibêjim tiştê çêbûye hetana hemû bersivê hikûmeta şêbanî şerê tên dixwazin qesed bêje em ne pabendî vê peymanê Kaknaf ev Nîsanê bû. Li ser civîna vê dawiyê di çarçoveya rêkeftina dehê adarê civîna çarê me hê ku Mezlûm Ebdil gel şandeke hese dil gel hikûmetê rûniştibûn biryar bû li ser sê firqeyan û di lîwayan di nav de jî lîwayeke taybet bi şervanên jin YPJ rêkeftin bê îmzekirin. Lê El Monitor dibêje ev yek nehate kirin û civîn bi dawî bû rêkeftin nehate kirin. Ev maye yani hîna ev gotûbêj maye أنا هولداني وهانيك خوش في خلاص كن هولداني وهانيك في نتني اف جوتو بيجا تشيبو جيفينا داويد يانجي اي بري داويد او بلان بروجا بقشتيق قصدي برسف دابو حكومتها جولاني شرع يانجي ببرين الشرع الشيباني دخوازن بيماني قشي تيك ببن يعني تاني بحث خالك يتكن جبو ريل بروا بيقرتن جبو بهانيج دستي وابي درخستن قصد قبول كر او خاله انتجراسيون يا اندماج جبي نقاش كر جبر نخاله يكي ويا يعني تفولوجي قصد قوت جبو ام بهانيج دستي وادرخن وجبر امريكيجي سر وقت تشيت به وتشقاسي تشتي بروفوكاتيف دكن اي استفزازي دكن قصد دي ساجي بقالك يهمني وقالك بمنطق وعقل وافد جرام جتشوا كاربن ريبر فام السلام جرين جبر آلية جنا خوازه تك بي وكمجو أسعد الشيباني وإيه بيره وآلية لتركي وباكوري كردستاني تخوازه بروسسها اشتي تكره أو آلي قالك كفتلفت دكن تاني تخنس قصدي وبشتوي بيجن إيدي ناخوازن أم انتجراسيون شبابه ودست بي دست بكامبانيا كي حملات رشكرني به داغو بنجي تشيكن ایریشکی ببین سر دفری باکور روجدات باکور روجاوای کردستانی باکور روجدات سوری. پرسکدن به کردی کاک نواف تو پیش بینی دکی کو ایریش به سر حسدل جهندم به تایبتی در حافر؟ پیش بینی یعنی که دست وادر که شخا اولبن گوی ترکی جعلی کاریب که وی بکن يعني اف جماعتها دستردار لشامي بري اريشي باكور روجدات سوري بكن بري اريشي شيخ مقصود اشرفيه بكن اريشي
برآوی جی کرن ایریشی لازقی و طرطوس و جبل و بانیاز جی کرن و ایریشی سویدا کرن و هین سویدا بن دور پیش کرنه بن امبارگوی دیه و وکی دیجی لحمس مروفکی جنك مرفاخه و هفجينه كشتن مديت يعني تشاوا عشيرة بني خالد نزدان تشاوا بله إريشي حمص باش ياكر بوبر إريشي على ياكر باش حمو بنجي هيك ديكن بله ليجبر اف دستي دست وردانا باش امريكا وتوماس بارك بودنا دونالد ترامب بوردكم ديكي لي كيف قال كيماني لك نكارن سباس وترصى واجي هذا باش قصدي بيجمانه قال لك سباس بو تبرز نواف خليل سروك نافندا سپاس كردية بوده لكولينانج بوخم تو ميواني مبوي